saktutin kay pagtungpalan at tuloy tay kay Jesu-Kristo at igunggong na agururay sadyay itay maupay itay agsalong amok naragsak tuloy tay pagtungpalan at tuloy tay kay Jesu-Kristo at ibalang at agururay sadyay tay maupay duda iti gagayem tayo upayan kang siyem na tay tati Diyos ko na nadinakang tumbayan ay wanan na tay ikat pagpalang itay maupay itay ngagsanong amok nga naragsak tutintay pagtungpalan at tuloy tay kay Jesu-Kristo tati balang at agururay sadyay ipasnek tay kititin tay panagsilbi getong palem tay bilin ni Kristo nasidegan iti iya ay nga mga lakadag iti iglesia na itay maupay itay agsanong amok nga naragsak tutin tay pagtungpalan at tuloy tay kay Jesu-Kristo tati balang at agururay sadyay itay maupay itay agsalong amok nga naragsak tutin tay pagtungpalan at tuloy tay kay Jesu-Kristo dati gunggong na agururay